Ilgap singay, langgup temel amayang lais. Makot amayang lais ang aringat tedel buigir velaw. Kiram no tutak rakargari, emil gati tiltin melihat lamal, assault in first degree. Medurendi le tomeliat. Tirkat tedel buigang aringat Bobby Marbo, Justin et Pisong, ba Anthony Tilley. Tirkam dot mage olbadi kan Francis Matsuoka. Tumlo tutak rasiro ang yudil buig, limno rakargari, imi rakargari la tiltil melihat lamal. Tangara bulu yang mengira agar-agarin mo terkok labelsir, ilan melong tuloy. Kuktara may alay sa akabenor oror niya candidate mo vice president mo ra. Candidate mo vice president ilan Ryan Mil Clausenkyo. Alili siya pa bilingin mo ra ara-adra mo siya siludo ma Pelaw media kanso. Luwasing mlangya klaw ng gumiura ako tuluul. Luwasya senator mutu na diya kalbora tibay. Ang kita mo kung lu sukyal babin merkaw luwasya tiyal tibay tadim metal senator ondo. Kaya nga ka umodangil luwasya klili siya wabin kalikur kaw. Laway sirkaw luwasya mo ooti at teletelila tibay. Ngara agenda makarapot orurungi. Edim la ka Angel Green beranga. Edim ne kami ulo terkeklia time mabasyo. Madeit edim ilsubut uranga ka dia ka klaten akatial debate. Kami am lemtengel wasya amli ba dia kalego. Yang akan dilur kami wasya la kalego tarma men dia kalbonya debate. Mungkin tarmo kul wasya pelaw media kansol. Diingi lo terkokra time. Yawa dong tere terangkan tidak terus yang rasa somam mengarati magi moruri mengarati mamurumu. Aku betul wasetial atar kamam senator ilo ulinya dimengil tial sewa pertial tibe amal meder kau. Ndere rule itu morar mutu wasetiang ram bulmeo bringil tibe itu Mister Ulu. Kuktara mayang lais ya. Speaker House of Delegates Sabino Anastasio Milusun Mura Senator Chin. Loni tengil wasem lutun mongil masasil House Bill number 9-20322S. Ilniya ala masada state block grant masil senior citizens $50 ma abtor ngara ngargebul selala. Embesang emgat makli le tayo malimran mo dia. Sira lolo sa selva bien min mutrelang. Ya house masenet tam lokal dib. Emil sa tangil wasing kita makararong lim dia kabul matroba state government. Kita makararong lim dia kabola ka. Autodira senior citizen surveillance. Kita makararong lim Toka yung ngarasil kaya dia kabul metro ya house sama senate amlot magegongil wase mo pangusel la diselunda sul ngara senate mora house o se kadang may gigit rogul mo loboy ma visa tial visa tial yaw lorrega tial lundasu Auri ura wala ka meeting house ma senate itigilingin wasi ka mo kong iringi logang gila visa. Elanti yol a senate ma house mo terkekliat time mo long session gongil tiyan utas yung mo office na president tiyan sa iringi hindi akaran magsakray ka state government. Di senate ta dilul wasi yung girela house il gongera girela senate il gongera sel tokor om luklut sel untimely claimed Balen Gorta Moreor, Mosovela igal tablol tokol maraya. Circumference Committee dilo barabong lela house masene. Amo kong ngegel until speaker Rogui, ang senate dili liya until mora house wa sibom kangira visa, magel ku krogul ngara sel luntas.
Ila time adol tirak ra report ra gal tiblol conference. Visa mo tokoy. Len korta open. Tokor om recruit madrutul open rin mortilgel dilog ra akle. Visa morgi. SS morgi. Ay gerrogun ne uktab ra dron le la house masene. To tirak ra conference committee tir. Itigil nger rogoy. Di kasi mga imong hindi kala mga imong. Saya tele la conference blari ben mutre lang ang dirga ka report ng gotmok luluok yung may gadi mle oral report ng lara akali ay conference mera TMC kuktara may alay sa election commission awalul tabdiya ensiringin mo siya tutak ng mga election commission wasi dia kalgire bandola asenkyo girela asenkyo lilak tu testama testa dia sebut tutup lele election of dia ensiringin mora tutup lele endil wase tiang girel disuldi neng ngariak si election commission rugi despite tretal wase dia kalau tirak lalla atau tirak kalau disuele Senator Torbiong abidok mora election commission was ngani regulation ra sira September 12 September 2012 mal makataklil was ngul la do lava abalot ro doktak do tura imol tutu ito stamp percent tutu do clean mervela election commission ali siya biningin was ngiyan sabet ya ukto mesa regulation ra election commission It-hook mer el-ar ra ewidil gui it-hukul tubdiya udiswil waseng diang waise mukul la da bandola asenkyo regulation retira waseng mukul la da bandola asenkyo SPE el-email request ta absentee ballot ukmer el-along eti-guil election commission hukma tabiya bes regulation retil was mla modi alse del email request absentee ballot senator Torbiong amidum sin mora election commission was kamo troko klaro kultoy leng maasar mudra election commission al bera madal orbira lulaw el dumod el toy orbira lulaw wal betik was sendial Aigel tokoy lolo ka ukmodan aigel nga rababir. Kiyomrar el altay ma TMC wase. Mariak tildel badengel ang regulation ng October election commission. Ya taraigal regulation uriur lubor nga hearing rol birang lulaw. Lobangel election commission. Imen mutre lang india ka. Balungil lutrok. Kadagri la dila ka lutrok dia udiswel gine la ikarroguy. Ya sen kiyomrar mere lalong Atara may alay sa gel pai Mao Captain Mao PI Duke gangel famous adra Indonesia lo makala ayar sa miluek rablul ad Diyos pe up to adol mabuy Brews Sen Matson Shipping Company amo tingin karubak mga kla imora digir ng kla lang karuba ilal mong bukor do koder rakal no urutra ato ko radial matson umuliyak ra ma Indonesia ma Pacific ito mo kuling karuba ang mga kla imora radial mo rilela amatson longak ra kla lang karuba kuktara may alay sa a reliable source sa silbudia TMC was si Attorney General mo o resign na ulong nila letra TMC mula ang officer AZ di ang sila mo magiging tra reliable source ng mga mamlo si Attorney General mo resign mo di ang Attorney General Almran Mil long term erun buil malu mong erise direct tara may ang ay sa Senator candidate ng Manggurma, Dwight Alexander, direct lulyaw tutuklir agar-garir wasay mama
Abit tayo rogul luula senkyo. Kung magiram mo senkyo, isil tokora awasin dim lagi resign, agim la resign. Kasi tirak tera atingir to si sedia kal taregen muklo luula wala kang kandidat. Sebab resign dia lang hindi ang ran masak. Hindi men mutel ang dire ka hangit sa kargari sige. At tarami ang alay single bukne semrian mo delegate rablo nis soal ablay awasing marar election commission dili siya babian morngil wase kadira kam kira lilyo hindi kasi mo candidate mati MC lo mestang albong wase nga katira kadra lilyo ra kotel men melena didol ting wase adol tirakar agar gadir ay Malik versus Calistus delegate ni Turong versus Marino Mamayas. Egil Cecil Temela Marino Mamayas msirak ligagrada ng game ni Kira Malik. Ay giyorang di Mel Alcins and delegate ang opposed delegate ng Luray Malik. Silguk mo mang taraay sa El Alcins yang ngarniya at del Tewang el tirar muerto el moderator Abdul Belao ngarinya President Tamir Masao Jr., ngarinya Surang Luis Jr., ngarinya Tony Bells, ngarinya Sandra Sumang Pirantoji. El tirak raay sing Moria Maclo Radira, President Masara sel PC, Real Weekend, direk ngarinya Clo Radira, Long Island. Radar Belao el altay man sige da blue order makioligi tumal beklad bol legergi kra le labgal tumal mal loa adra lomter tirgal gohosya e blog rarar order rogir babra sansarol motodra dalai makioligi tumal beklad bol legergi tumal mon basak langi diladra timel landra netsekyo selmo mulbong lai segora malmaran mayang lai sa Toktorado Rusiukli a Presidente Belao lo mumur murtrara. Ngora malgir betekla toklado wasi a Presidente Sebel waise, sebel a Presidente Belao lo tumya mumur murtrara. Lo tirak ramok teglak muntang. Adang Maria Umilu Urni, adang ulung malang, adang raul maday terior Belao. Amla tumya mumur murtrara tantu tau. Lamu klub seno waise. Kasi ako di may alay sa mergit mama adra TMC obral was obis ra presidenta di alak ko din sa medro wala ka rin magiyong wala ka sa itin simbo kung man sula nga kayo itoribyo ege ako may ang nais renal loy medel ko singit ang ito buil ebang bergit mo secure adal so ma secure kung man sula